Halo, sebentar lagi kita mau operasi. Udah disiapkan semuanya. Ini udah pakai topi, udah pakai baju. Muti, ntar lagi pakai baju. Ya, no perasaannya Muti. Zikir terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti habis ini kita mau ke ruangan operasi. Lagi nungguin dokternya dulu. Tuh, nih monitor semua, detak jantung dimonitor semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi dioperasi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang lagi dioperasi. Rasa ada sakit-sakit itu? Enggak. Insya Allah lancar ya. Operasinya Muti lagi di belakang. Ini semuanya dokter lagi dioperasi. Kita di belakang kita. Dokter anestesi. Lihat nangis. Lihat dong, Nanti lagi dibersihin ya. nggak mau potong itu. Dia ajarin nggak? Iya. Assalamualaikum, Ziad. Sariri, Wi. Assalamualaikum, Ziad. Assalamualaikum, nak. Ini masih dijahit. Assalamualaikum, Ziad. Oh, so it's gonna be measurement everything right now, isn't it? The weight and the. Yeah, we'll do his length and head circumference. We'll have to do this will just get his weight, and then we'll measure him on here. Okay. Okay, there you go. 8 So pounds, 2 ounces. 2 ounces. Yeah. Lihat. Anak. Lihat. Udah disuntik belum? Suntik belum? Right in front of me. There you go. Should be done now.